Dobar dan, ja sam Jovana Vlaški, profesor fizičkog vaspitanja. Danas ću vam demonstrirati vežbe za celo telo, a kao rekvizit koristit ćemo knjigu ili više knjiga ukoliko vam je lagano sa jednom knjigom da radite. Stariji školski uzrast može uzeti neke teže knjige, mlađi lakše. Nakon laganog zagrevanja krenut ćemo sa vežbama za određene mišićne grupe i vi ćete za svaku mišićnu grupu uraditi bar 10 do 15 ponavljanja. Ako je fizički spremniji, može slobodno sve ove vežbe da uradi u 2 ili 3 seta. Na kraju časa uradit ćete obavezno istezanje celog tela. Pa da krenemo. Prvo ćemo se zagrejati, ruke su u predručenju i idemo lagano napred, nazad glavom, 6 puta. Drugi, 2. Treći, 2. Četvrti, 2. 5, 2. 6, 2. Idemo glavom u jednu stranu otklon, pa u drugu. Drugi, 2. Treći, 2. Četvrti, 2. Peti, 2. I šesti, 2. Zatim ćemo knjige prebacivati iz jedne ruke u drugu ruku kako bismo zagrejali ramen i pojas. 2, 3, 4, 5, 6. Sada ćemo zagrejati malo struk. Idemo zavsuke u jednu stranu, početni položaj, druga strana, početni položaj. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Ruke su u predručenju i idemo čučanj 10 puta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sada ćemo lagano istegnuti noge. 6 puta na sredinu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I leva noga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakon što smo se zagrejali, krenut ćemo sa vežbama za leđnu muskulaturu. Staćete u pretklon, leđa su prava, kolena blago savijena, pogled ispred sebe. Knjige vučete do grudi, laktovi uz telo da što više približite lopatice i spuštamo. 1, 2, drugi, 2, treći, 2, četvrti, 2, peti, 2, šesti, 2, sedmi, 2, osmi. Sada ćemo raditi vežbe za biceps. Uzet ćete težu knjigu ili više knjiga ako vam je ovo lagano. Ponovit ćete bar 15 puta ovu vežbu. A zatim vežbe za triceps. Iskoračit ćete jednom nogom napred. Ruke su uz uši i lagano savijate uz zglobu lakta i opružate ruke. Dole udah, gore izdah. 1, 2, 3, 4, 5. Takođe ovu vežbu uradite bar 15 puta. Jedna vežba za ramena. Dovodite knjigu do visine očiju, zadržite par sekundi i spuštate lagano dole. 1, 2, 3 i spuštate. Drugi, 2, 3, spustite. Treći, 2, 3, spustite. Sljedeću vežbu možete uzeti ili više ovih manjih knjiga ili jednu veću kako vam je lakše. Knjigu ćemo staviti na potkolenice. Iz ovog položaja odizat ćemo gornji deo tela. 1, 2,
3, svaki put gore izdah, 4, 5, 6. Zatim uzimate knjigu, spuštate je iznad glave i vraćate na potkolenice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opet je knjiga na potkolenicama, lagano privlačite noge, pipnete levim laktom desno koleno, vraćate se u početni položaj, pa desnim laktom levo koleno, početni položaj. Svaki od ovih trbušnjaka ponovit ćete 10 do 15 puta i svaki put kada se odižete gore je izdah. Zatim uzimate knjigu, spuštate je na grudi i odižete se do gore tako da vam se stopala ne odižu od poda. 1, 2, 3. Sada je jedna vežba za kose, trbušne mišiće. Rotiramo se u jednu stranu, dole, druga strana, dole. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ovu vežbu ponovite 15 puta. Zatim noge uspravne i trudite se da knjigom pipnete stopala, gore izdah. 1, 2, 3, 4. Također uradite 15 puta. Zatim makazice. 2, za donje trbušnjake. 3, 4, 5, 6. Sada ćemo raditi vežbe za noge, iskorake. Trudite se da ugao između natkolenice i potkolenice bude 90 stepeni, telo je pravo. Iskoračite i vršite zastupke u trupu. 2, 3, 4, 5, 6. Isto to uradimo s drugom nogom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sada ćemo raditi čučnjeve. Ruke držite u predručenju. Kada idete u čučanj, trudite se da kolena ne prelaze prste. Leđa su prava. 2, 3, 4, 5,